الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على امتنانه، ونشهد بأنه لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأن محمدا عبده ورسوله داعيا لرضوانه، وصلى اللهم عليه وعلى آله وخلانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Zama za hale wakamru mzee akawaishi harima mji wa karibu na sana hunu Yemen. Mzee wai Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anahamba shiunga wekao shikana haina kalite ya mmea. Mwenyezi Mungu anambarikisha ya mimea wekao ndaiwala sababu hindi ukaya hena wakati ya mavuna ya haja basi wabalima maskini ni mafukara huende hushungani hula iwanika elefumvula hao holiho hakohanyisa mavuna ya hahe hamafumvu marao libakela bili akohanyisiza wana hahe uwatana amela raru akaurejeza harimwale shambalila arudie wala ilie neema itilawe harimwale shunga shila zila zika sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala ambarikisha shunga shila shikana neema shikana marunda menji japarula wa shahula sababu leza njema kwa zifa ijaula mzeola asungu hamrundu hazi wala wana wahahe wa watano warithi emazamba ya mzee wa hao ngoni mwa emazamba yao deshunga ihu shila wekao shinda shijana mainji basi wana wajoka mzee wa hao sawa wazangu warithi eshunga na mzee wa hao wandisatuhumu mzee wa hao omba ukahari bala mzee wa hao akawadhulumu halawe yanqili yedaba holiho akaurengaze maliza hao enikawandu maskini na mafukara ziwaheza usiu wana wala badi mzima harmona wale watano liwahari ya karadhi nizowekado mzee wa hao yakaufanya bali hakawausia yombe ukaya ashe ntihe usiu babane mana emaridhiki yaliyo hatabaha rianshiundo lehundaomba hindu rehila dabokam baba hatu akaufanya zenje mazinu wakatula wala wane wahale mwana nyausiu dokanono notijao gebidirizie donike maskini wala fumvu harimwa emavuna wekalo jukwa yavuna hushungani hatu ula mwana nyao kana imani amba ashe tijao kena mumkini hamzia kaukamzia Allah Subhanahu wa Ta'ala ngujore mambuda sinjema basi wandu so usiwe bala wala wananya wowane omndumbule matso wamhele ya usiu udohanza wamgabili bala omu vahe ule mwananyao mwadilifu ajono kange mshashi hashukuru asiduko ija wala wanazijana watano wadungana wande hula shiungani hundula wakati wa uvuna uja ne maraila eneema izidi kiasa utosha rahane mara ya mwade mzee akadolima hoshungani hula zila pia ndaboka Allah Subhanahu wa Ta'ala gwanzo ya wafanise mtihani basi wala wanazijana wala waonene amaila wazidi furaha na rohombi ya ukaya no eneema inu kwa masikini haufukara rijohum bambahini maudu garjojo hasonti pia rijari yivune karna wabahata wala wanazijana wala watano wende walala netomaya kangojukojo hawasubihi wende wavune Allah Subhanahu wa Ta'ala asisiradu hoshungani hula masihu yala ibisi eshunga shila kamili ila neema yakahula hazonti pia zende mwandaya na wala wanazijana wala ngorukuni kwa tujua ezajiri shila shunga kamili shende mwandaya kisungu hashidu amadi shahidza shamasihu wanazijana wajo hapo asubuhi wabale fijo waweze muandale makanga na mikoba nao wakaunongona boendao ya ukaya na mbeze wakartuhanza ema maskini wazijue kangarendao washungani rendera vune ili wasijuri dunga basi wasaruha ngawendao wende hata wawasudi wahundu beshunga chinda mwandaya wadhani ukaa shilatindisho omba ukaya ashe wanurita wazenzia mahalani tindahono nobala mahalani dahula warudi warejei watundu emaso wahundu kashungande shila shabala Allah Subhanahu wa Ta'ala hawabo hoila neema bikao nda hawanika ili waadabishe ili zike msomo hosani mwao
nuwa jao nuwa hawanti pia na haina mndu weka unge mfurwa ngewape unge na mali nge na shahula katondabe mwananyo. Basi hata wajudiri kiwaelewa kabala la adhabu Allah subhanahu wa ta'ala kawaerea wajondo njahar mamajito nsuangaliana aine mndungu tsola umwe mwananyo ulango tambaka wede sababu rawasuli daraja yino kaudi watu fikira na nanyi vanyu mshajianshe fikira abo hasonti pia ruhunda nelibala Mungu wakati ula maadilifu mnda Mungu akawacheleziza mwambia ukaya ezinu nje mwambia ni ukaya mre Allah subhanahu wa ta'ala mrenti yeniambi mndenge bala mbaba ya kaza hausaidiezi mamaskini ni mafukara bazi ladiza tongeza Allah subhanahu wa ta'ala akawabarikisha mzee wa hatu yashinde ya hifadhi shunga shinu chikane marunda chikane mavuna hata habasa muharaya tezi gehawa na mjondo ngomfanya wakati ula hawanti pia warejeba mguju mfamo watu hakika ritumbo mpaka rishile mipaka ya hao nasi rende nai ridhulumu ze nafsi za hatu na labukari haraya usaidie watu wajitwa hizo wafanya hawanti pia watahasamaha wa Mungu subhanahu wa ta'ala bala Allah subhanahu wa ta'ala ujwaba shunga shema mbevoni rahana shida wekao kanisho nana makazi mema mbevoni inna balawnahum kama balawna ashabal janna idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Yani Allah subhanahu wa ta'ala ngo jizomtume ukaya hairea ema Quraish ahli Makkah neema inji ngoni mwizo shahula ngoni mwizo de maji Zamzam ngoni mwizo do faume wekae ma Quraish wakanu na njima zinji jamandizo sha holioka washukuria Allah subhanahu wa ta'ala wa ahli Makkah ma Quraish kwa jashukuria shawahimi hau haraya ndume wekae Allah subhanahu wa ta'ala hawaireaye na Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahimi hau kufuru hau haraya ya Qur'an wahimi hau haraya Allah subhanahu wa ta'ala hawa adabisha hawairea baya lanzaya na tahankavu kwa shahula kumajia huno zapia sababu hindi ili Allah subhanahu wa ta'ala yaone kwa nduwala ngojo ureje wa mguju watubu hamade namna wekao Allah hairewa na zijana wanu wekao kwa yanshi hunu Yemen lebaya hasisi mndo wala wawinguni ubisi shunga shaho hashonsi pia wala yastathnun. Yani Allah subhanahu wa ta'ala uvumbuye rohombi akana na zijana wanu ya ukaya wateni yambi ya ukaya wajukojo kwa subuhi uende wavune wasina kao wana nyao hata utocholea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wambe ukao hanza ha Mungu au insha Allah ikarishelewa kwa jamba wadiwa za Mungu kwa tutawazi juu holi watani yambi mwanzo wa dhulumu na nyao watsona fatafa alaiha taifum min rabbika wa hum naimun walorukuni bala walofurahani ya ukaya wasubuhi wajuko juha wajwavune Allah subhanahu wa ta'ala hawabiriliyo dingoni ngehafanya aveha raju ya bali amro ende ibisi shunga shila kamili fa asbahat kasarim shunga shila kamili shisunguha amade shahida shamasihu wudu wakaushungani hula kabati hata mrimwiti wabaki hayonsi pia yende mondale fatanadaw musbihin basi washelewa wasubuhi hawanti pia wajuhani furaha wapara na waunjiliana anighdu ala haruthikum in kuntum sarimin bale makanga ne mikoba ne majunia onisambila na ukaa na mtende renza turende ravune baba la refungia na ukaa indelera beka dorjukoro harende ravune fantalaqu wa hum yatakhafatun baada wala wajikaza ngoendao kumasoni na unongone wakaya alla yadkhulannaha al-yawma alaykum miskin namsaruhe rendeha hadhari bakartu hanza hata mndu fukara mndu masikini yajue kariroha watijoridunga wa ghadaw ala harudin qadirin yani wajuhana subuhi wadaside waazimia ukaya
waenda wavune nema maskini ni mafukara kwa na ubamba hindu. Falamma ra'awha qalu inna ladallun. Waswili kula shungani washihundu shila shunga lishoshidu shende mwandaya adhani ukabala watawazenzia amba ashe narudiri rejei baba nditawe maso yashunga tendeshi bal nahnu mahrumun wambila na ashe vanngari jatawe maso wano Allah subhanahu wa ta'ala waye harerele balinu sababu dezeni ambiratia hari haramisha ritile yemimea ilo harimo shunga shino hamade namna bikao biharamisha rizie mamaskini ni mafukara watije wao waja wali yemimea ilo harimo shunga shino. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Wakati ula mwananyao wa harinao yakamwadilifu yakaura Mungu hawambia ezinu nje mwambiani ukaya mri Allah subhanahu wa ta'ala nje mwambiani ukaya zila mbaba wekao ndio akaufanya leza kamwafaka nasi zatongeza Allah subhanahu wa ta'ala yaribarikisha takuonyesha harima neema zinti mwambiani rangu hali kamri Mungu mwafanya njema mharaya mdu hanza mniuwe ngiabana mjua ndo mfanya. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. Wakati ula wala hawansi wajisemanza ambao mfame watu warati hana sifanye mbongofu rikosa rirende nai yasingarita usamaha holihori jidhulumu zi nafsi za hatu nanda bora haraya uwema maskini ni mafukara lefungu wekaunde la walazimu fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatalawamun wabana zenyiso haina mndungu tula umwe mwananya yamba ukaa wewe de sababu rahundo nele balino akawdiwa mwenye fikira vahola mndo jamba kana nanyi banyu ganyi sababu akaya mshajianshe fikira amjakubali rarajedi ngoni basonsi pia dirisi hono mungala. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. wajisemi hono wairawa washile bomfame watu hakika rishile mipaka ya hao na singarita hao samaa. Asa rabbuna an yubdilana khayran minha inna ila rabbina raghibun. Garita samaa hizo rafanya bala alla Allah subhanahu wa ta'ala gujoriba shunga shema na makazi mema mbeboni rahana wabekauni rakana duniani watubu kadhalika al'adhab wal'adhab al-akhirati akbar law kanu ya'lamun. Yani hizo ndo zilibwa zahatiziwa wandu jamanda wano wekao walona mali walona neema walona shahula watu hanza wabuwana nyao izo zilibwa za hantiziwa wandu hawanti pia wekao do Allah subhanahu wa ta'ala iwaba maisha mema watu hanza wasaidiwa na nyao yaboti basi kabu adhabu kalira haniyo maudu ta qiyama harimari wa yango ni saukaya wakamdu mzade mda Mungu wekao halolwa ni mru metajiri ijamongo ni mausiku emzade akahandalia ishahula basi wa hisa piha yashieleha hola tabuni wajamndu haremu mwangu ola mndu metajiri wala hambe mzade wahe ukaya ende atunde mndu wekonde haremu mwangu ola mzade ende hatundu ahundu ola mndu maskini utahomba hindu yale ola mzade hajahambia ola mndu mewahe tajiri yaka ola mndu wekawajo tajiamba hindu yale ola mndu metajiri amwambia ukaya mdunge nzahe mwambie kartina shahula emzade hatohimiwa amba kartina shahula nileta bwijaya sha ajofanya nenge harmaze amri za mndu mewahe hende hadungu wala maskini wala hende zahe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajaka urema bwana tajiri wala penisio yafanya hamboho ala mali akaniwa hayawanti pia bwana wala hasungu maskini harejei maskini ende hata wala mndu mshiwa hahe wajiundu anje harima mashaka amfungua amtalaki mndu mshiwola henza mzade wola ende habaki maha na maha Allah Subhanahu wa Ta'ala
haja hamruzukia mrumme mtukufu mda Mungu ija mongoni mwa usiku ula mzade hapesha hula hashele hula tabuni wajamdu tena harumo mwangu mutahomba hindu yale ula mzade hende hatundu ahundu ula mdu tahomba hindu yale hajahambe mrumme wahahe bahe ula mrumme wahahe mwamba ukaya rengesha ula isho hashonsi pia wende wamnike bahe mzade amba ukaya ashena rensi mbabe shile jerile amba ashe amba la renga pia umnike bawode yastahiqi yashile shaulaisho sisi ngaridohonda shindwaji ripi herile shau ya jarumo mwangu wakati nalonisho basi ndo nizo mzade ula harengesha ula hashonsi pia hende hanike maskini wola hende zahe basi wareje husoni mrumme wahahe hareje na huzuni wakati ula mrumme wahahe mwamba ukaya amba boshe eza bari ndu wareje na huzuni yehurende eza utaabisha hindi wakati ula mzade ula hatwe hadisi mwamba ukaya boshe wale mdu beka na communication hula ule mdu beka nda hanlulo mwandoni sola hasungu hamaskini ulalo mavareni ujere mimi wangu atahemba hindu yale wakati ula bahe ula mdu mewahe mwamba ukaya anda we yehujua hadisi na mivangu mi dola maskini wa mwando adojere mumwango hanyu ilimni kimba hindule mwado haramu ni dunga dami wami Allah subhanahu wa ta'ala hanutosikini haniba neema yede mana ukuvangu mimi sina uharamisha utona ne hunda mbahe ndunga mlo ngamnyo saida utona ili Mwenyezi Mungu anibarikishe umri wangu nile daula hangu ne mlumishi wangu ni wana hangu nezimaliza hangu zona zike mfano zike msomo hosoni mwasi hasonti pia yulona yawe utona haka wova utona Allah subhanahu wa ta'ala ujukubarikisha unono nasiha azinjira rahanizo wekando ulenizo اللهم فقهنا في ديننا اللهم ربنا زدنا علما ورزقنا فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتح القلوب يا بادع العجائب بالخير علمنا بفضل قدرتك وبكرمك وبرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.